Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Komandant Ahmata rekao je da se Ukrajina sprema da preda Artemovsk. Vojna komanda Ukrajine je svesna da će trupe morati da predaju Artemovsk. Zvanično ime je Bahmut. Rekao je pomoćnik šefa Čečenije, komandanta specijalnih snaga Ahmet Apti Alaudinov. Prema njegovim rečima, sada se u gradu vode najžešće borbe, ali Kijev je svestan neminovnosti svog gubitka. U svakom slučaju, oni se spremaju da im se ovo naselje bude oduzeto i pokušavaju da unapred pripreme svoje zapadne gospodare i stanovništvo Ukrajine. Najnovija situacija na liniji fronta Svatovog Kremenaja je da se nastavljaju teške borbe za Balku Žuravku. Oružane snage Ukrajine nastavljaju da šalju rezerve kako bi zadržale kontrolu. Južnije oružane snage Ukrajine kreću napad prema Dibrovi sa zapada, gde su odbijeni.